الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kakasih kiranan, alhamdulillah, dari na kita niyo waktu na tarwa, amin wala taong takita nakaukab sin pasasar, sin mayroon nung ta ini kurinti, ya undawi mga nakap, alhamdulillah, di na kita magpalugay, itukbal po in tagsuko sin waktu bitaon, ato taniyo, mayroon na lukayin kayong haguro kalasahan, guru kuliah, Syekh Nasir Abdul Rahman, فليتفضل سيادته. الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يأكلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kaulidain dito mga kakasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari naisab kami mga kamaumasan sing kamu kabiaksahan hiatud namo naisab maun pahadarat sing kamu ganap pengajian hari hindi na inabutan sing suara ini. Amin masing-masing kita niyo pengajian kung asin pag-iman
aula na to dabunga simpag iman. Amin ya amalan simbar iman usog. Iban simbar iman kagay. Mga kakasinsin Allah Ta'ala, in Tuhan tanyo Rabbul Alamin naghubaya-hubaya. Alaun singkalam niya mahamulya. Dahil nga panagnaan Suratul Fatihah. In kinapusan niya Suratul Nas. Ubaya-ubaya sin Allah Ta'ala umat niya, ipon niya. Kabang mayan sila halawang pamalihala. In Tuhan nila Rabbul Alamin. Sabab kal na di karausan si manusia palihalaun imbaran niya. Pangbukun sabab kal na pamalihala in mahasud si mahatingli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil nga sabab ito mga anak ako hatiranan, in pangadyan na to aruman ini. Ayat Suratul Anfal. Ayat hikakauhaan, paayat hikakauhaan tagisa. Di hayat ini tiawag si mahasud si mahatinggi. In sa barang beriman. May tak sila yadto tiawag sin Allah Ta'ala. Sabab yaon kanila in pinakamahal ka. Yaon kanila in sa halga. Antara sin ipon iwan tagipon. Dahil nga sabab yan, in wala daroon piyakay nila imahal ka. Wala na sila nakalamud hapal tawaran ini. Palman si mahasud si mahatinggi. Ya ayyuhallazina amanu. Ya kamu namamarat saya harupun iman unung. Dahil ya amalan niyo. Ittabi'u rasulakum. Ano pa niyo iban agaran niyo in naraaksin Tuhan maun kanyo kahinapusan Nabi Iban Rasul. Ampan niyo majukup in dua parakala kahalga-halga antara sinipun iban tagipun. Inci mambaghay ni bariman da sa bunda. Inci mambaghay ni amuren naglapal sin la ilaha illallah sa bunda duay samba. Inci mambaghay ni amura in naglapal ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa isamma. Kung siukat kanila sin Allah Ta'ala, hikaluhay nila umalupatuhan. Hikaluhay nila himinang sindaakan
Iban hikaluhay nila tumangkis deng aliyang. Puno yan mga anak ko. Ati Allah. Pagtaatin yung tudun Tuhan niyo. Akaran niyo to din kabayaan sin Tuhan niyo. Ayaw niyo na akara ing kabayaan niyo. Iban si pagkahinin. Apabila iagad sin mano siya ing kabayaan sin Tuhan. Huwag pagkalo. Huwag pagiging. Huwag pagjangkin. Kuning ganti niya pagka si Iwan paglasa. Amo na ing kagunahan sing kita ni umano siya yari hababaw sing gumi. Ada po din bariman usog, iwan bariman babay. Wala sila nagpalaulhay ng mangi. Karawa di sila nagpalaulhay ng marayaw. Yarad nila man in pagtaat pa Allahu Ta'ala ay ng marayaw. Di na sila makananam hunit, di na sila makananam kasigpitan, di na sila makananam laul, dahil kanila ingkya na naman nila, ug iwan kuya umalo pamahaso si mahatingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amuyad tu mga tuwaling bagbog si mga bariman usog iwan bariman ba. Di makalaul inda akan sintuhan. Di makalama inda akan sintuhan. Misan sa upama makalaul, tiyanto nila ang datutungbasan. Misan sa upama makalama, tiyanto nila ang datutungbasan sintuhan hatong niya iwan adlaw. Kaya ninang mangi. Kaya nga sabab yan, mga anak po, kauhaan takupat ka dyan, indum iwan sinadlaw, in atay nila, in suara nila, in pituanggaw tabaran nila, ati Allah. Nagtataat pa Allahu Subhanahu. Ini karuan niya wa ati Allah wa Rasulah. Pagtaatin niyo in Tuhan niyo. Iban pagtaatin niyo in naraak maung kaniyo Rasul. Apabila nagtaatin mano siya paruha, umbol hamuk patuhan niya, umbol dua pa nabi niya, inhalawang sinatay sintawian pagkasi iwan paglasa. Impangatod niya pagkasi iwan paglasa. Imkatan hibal. Pito ang gauta baran niya. Hibal papagkasi iwan paglasa. Di makaatukan niya in syaitan iblis. Di da makaatukan niya in syaitan manusia. Maita. Inna Allah yudafi'u anil ladhina aman. Ayaw na to ini kalupahan, inggapian sintuhan. Mga bariman da. Kakawa, mag-aasubuin tao, pauno na yung tatabangan sintuhan kamo. Ay kau masububihad, tusay na subuhon mo, imugdan dabaha, hinang mo, hakakayaan sintuhan, ampain tatabangan, ubos na imbita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tabangon niya, imbar iman usog, iwan bar iman babai, hadunya, aula na hadlaw akhir. Amo yadto mga anak po, in kakuyaran sa lagu-lagu, yammalan simbar iman usog, iwan bar iman babai, in daakan sintuhan, iwan tiang kisan nila, iliangan
si Maha Suci Maha Tinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman pasin Allah Ta'ala sumunod ayat, wala tawallaw anhu wa antum tasma'un. Ay niutay kuri. Ay kamu manay kuti nga kabayaan sintuhan niyo. Demikian ay kamu manay kuri antara niyo magkahi. In bariman usog, iban bariman babae. Hasabab sin pagtaat nila patuhan, iban hasabab sin pagtaat nila panaraak sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kahinapusan Nabi, iwan kahinapusan Rasul, na dawhat nila in karayawan dunya, iwan karayawan hadlaw akhirat. May tayad to mga tuwang. Adamu mukhalafati awamirillah. Wala sila simulang para akan kanila sin Allah Ta'ala. Da akan dumumoy sila simulang. Da akan sinadlaw, wala sila simulang. In wajibi papahinang kanila sinadlaw, hinang nila halawang pugiwan kuya. In kawajiban kanila sindum damikian, hinang nila pugiwan kuya. Hinang nila man bihad tindagbos. Alawang kuyag, imbungan niya upat parakala. In paida niya upat parakala. In karayawan niya upat parakala. Kunin upat parakala yan. Taharatul qalb. Kasutsihan sin jantung. Mga anak ako, inis babarapa na inipaglalano sintao simbaran niya. Inipanganmut-hamut. Sin katan habaran niya ini. Kakawa ayaw na to kalupahan in paglano sin pangatayan dahil Allah Ta'ala. Pang nato napakay. Inipaglano sinjasad taniw. Antara na to magkahi. Ayaw na to kalupahan. Imbiyayta sin Allah Ta'ala. Hikalano sin pangatayan. Umalup pa Allah Ta'ala. Iwan imbungan niya. Magmarayaw siya. Antara niya. Iwan sin pagkahi. Number 1. Al-ilmu billah. Yati niya marayaw yung pagtuhan. Yang adji niya marayaw yung pagtuhan. Saan yung mga tuhan? Panat na ang wajib. Kaya wajib ka tutan niyo. Manusia. Imingat kita niyo sintuhan taniyo. Na apabila niya ingatin pagtuhan niya, di siya himinang sing kabayaan niya. Sa kawa ininangon niya. Dan hakabayaan sin Allah Ta'ala. Daanan ininabihay ni manusia nagambul da. Sabab lang sinambuho kakoy maingat. Lang sinambuho kakoy nansyam. Lang sinambuho kakoy marurug. Sing salita sila hansam da. Dahil nga sabab yadto, hinangan sila sintuhan paghahambukan. Paghahambukan sinatay mangarap pakiblat. Paghahambukan sinhinang mangarap pahiyayta sin Allah Ta'ala. Bukon sila diya at papangarapon, panapso nila, pasawhat nila, pasahawat nila, pahawanapso nila, bukon. Sakawa, paararunin hawanapso nila, iwan sin sahwat nila. Uno, in kabayaan sin Tuhan, amoy at tinikarayaw kanila.
Tani yung mga anak po. Yatin number 1. Number 2. Ta'atullahi wa ibadati. Pagtaat kau patuhan. Iwan pag-ibadat kau patuhan. Inluon sin pagtaat patuhan. Iwan pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi iwan lasa. Pang di mabihad to mga tuhan. Impaglasahan sin tao bulawan. Impaglasahan sin tao sin. Impaglasahan sin tao panyap. Amo na hindi matuha masana to ini. Tayo nga sabab yan. Pangman sin Allah Ta'ala. Fattabi'uni yuhbibkumullah. Akaraniw sa dyan na biniw. Akaraniw sa dyan na biniw. Uno-uno na hindi ta kaniw. Inin marayaw akarun niyo. Inin mangi tangkisiniw. Yuhbibkumullah. Bang mariyak na hato. Kalasahan na kamo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Tanyo yan mga anak ko. Ta'atullahi wa ibadati. Amo na impagpapanjari ka to sintuhan. Kayo na sadya magtaat kanya, iwan mag-ibadat kanya. Kayo na sadya maparagbos tanin paglasa kabayaan sintuhan. Patbang sadya ini, naparagbos yung paglasa kabayaan sintuhan. Uyrong tao ya astulan. Uyrong tao ng darada. Sabab hang katuhan sila. Hang kanabi sila, hang kakiblat sila, hang kaquran sila, may ta nila mauning pagambulda. Kukun pagkasila sa sabab kal na yadto nakasara luti iblis. Yadto nang lamu ka iblis. Lauwiyannahum ajma'in. Namamay ta iblis. Sasaon na mo sila yan. Way kapinon na mo, buhi iwan patay. Di matong na iwan sinwala, sasaon na mo sila yan. Ampa sila, laulon ha marayaw, matibot sila hamangi. Tanyo mga tuan, di kapag laul-laul hamasa na to. Natunggang kinin parakala si manusia. Di kapag puha-puha, suway kita niyo kawan, tagupat ka dyan. Makakadto kita niyo, paimingat, mag-ingat, hisyo in nagpapanjali kayo mo. Unin hinangon mo tudyo kaniya. Ini kato mga tuwan. Alamat, ipaglano, sin pangatayan, ipagsutsi sin pangatayan, takwa Allah. At takwa, in lapal takwa ri maig. Bang di maig in lapal takwa, subay ri maig, unuin hinangon mo hatakwa. Natuan, ininangon mo hatakwa, hikay siya. Ayarimbaran. Kukun ikaw in naghinang simbaran mo, way na hinang muhabaran mo. Nalong mo na hinang muhabaran ko, nagbuhat ako basi, kimusog na ako. Nakansyo yung basi biwat. Naingat ko maginang basi. Laungunan ka na ko ni Rimayaw. Nagdagan ako patupat ko, patupat kilometer. Inang harap paunahan. Pagbulos magbalik, pito, 8 kata. Allah tuan ay mukalupaw. Misanang sulab, way rakay. Dahing dayan katan, Allah subhanahu wa ta'ala. Ayarimbaran mo. Sabab biyaitaan kita niyo sin Allah Ta'ala, bukun kita niyo nagpapanjari simbaran na to, Allah subhanahu wa ta'ala, piarahan kita niyo panyapi pag-ayad, piarahan kita niyo panyapi paglasa, piarahan kita niyo panyap hikarayaw sin jasad,
ayaw mo usala pakabayaan mo. Ampari kumangi usalun na to pakabayaan sin Allahu Ta'ala. Takwa. Pagaya. Hikarwa inluon sin takwa. Pagbista. Dahil nga kabata mo, nagumul na kau kapatan taon, unin na hinang mo karayawan tudyo patuha. Inumul mo kauhan tahon, mabunto limbaran mo. Pag umul mo kapatan tahon, naking limbaran mo. Uno, indahinang mo, habaran mo pia panjari sintuhan, tudyo pakabayaan sintuhan, dihilan kau panyap, kausal mura kayaon pakabayaan sintuhan. Amo yan mga tuan. Ikato mura ka ba? Jakahi ang kabuhi mo, ibang kamatay mo. Jadi ning kali, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kuno-kuno rumatong ang kamatay bang mayan kau, hau kumilik sintuhan. Ayaw sa jaratungan kau sing kamatay, in syaitan, kiyukuyakan kay mo, kiyukuyakan in syaitan iblis, kiyukuyakan in syaitan ta. Ay mo kalupay imbiyeta sintuhan, inadlaw susungon magsimpak nin tao, inyariado niya ini, naglalamu ding ginis babarapa, kakahinang si manusia, adlaw susungon, iparitunda, in marayaw iban mangili. Kaya kakahagaran ini singkatan manusia. Ini katong intakwa di kawayaan pamangi, kayaan kau pamarayan. Way absin niya hay nang marayaw. Kumplete na tindas naro ay nang marayaw. Tindum iban sinadlaw. Nasasakit iban wala. Katulakan iban bukon. Na may tao magkukuhan sinatindan. Oo. Yan yung malaikat tiyara aksin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hatiyan sintaw sa di na maluman. Di da maluman patuhan, di da maluman na malaikat, di da maluman na pagkahi, uning giyanti. Usog marayaw sa akin nilang. Saan yung mga tuwan? Nabang niya na hinang inisabot tanyo yadto. Nurullah. Yaon yung sahayakan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sahaya pang Hindu, sahaya miyakad siya kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy nimpatayo ni Iblis. Iwan sin miyakad kaniya, syaitan manusia, syaitan jin, amoy nimpatayon nila. Yuriduna liyutpi'u nurallah. Yung kabayaan nila pungon. Yung sahaya sin Allah Ta'ala. Di nila ramapung. Sabab yaw ning bariman usog, iwan bariman babay ganarun. Di mataabit silingkat sin dunya pialingkat sin tao. Waira si manyang naluluk kata. Waira si manyang nahinog ng kakatan. Dahil nga sabab yan ipatumtong katutan niyo sin Allah Ta'ala in zaman limabay ang pari kabalikan in kakahinang leto. Sinamrod ama sa sin Nabi Allah Ibrahim, patuntong katutan.
Si Karun, si Fir'aun, hamasasin Nabiullah Musa, ipatumtum katutan. Ang pari kabalikanin hinang nila. Mga anak ko, imbar-iman. Iagad nila yung kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pasahayahun sin Allah ta'ala, in pamayhuan nila, in pakayan nila, in katan, naghiwal, pakabayaan sin Allah ta'ala. Ini kaupat mga tuan. Di kaunitanin tao. Sa amunayin sa hunit-hunit. Puno yan mga tuan. Zikrullah. Panumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapanumtum kabayaan sin Tuhan. Buko na panumtum kabayaan na to. Ya ayyuhalladzina aman. Ya kamu mga beriman na memakai sinukun iman mo. Lupahan yung nang kataan. Dahil kamu malupa manumtum patuhan. Apabila kaya lupahan sintang panumtum patuhan, inatay niya larak, imbay niya larak, ingkatan pakaradyaan niya larak, misan pa pangatod niya makamdus. Turan yung mga anak ko. Uzkurullaha zikran kasira. Nagjikir kau patuhan subhanallah wa bihamdihi makahanggatus. Di mabut 5 menit. Yadtuin tiyanong mo sa ringkat-ringkat. Imbungan niya mahasil mo adlaw susungon. Sa bang mayaning paglapal mo, hatiranan kabayaan sintuha. Subhanallah wa bihamdihi. Hindi ko yan iluhay. Nakanap-ganapan mo pa. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah al-azim. Gata timbang. Kalasahan sintuhan ng kabtangan niya. Makaani kabtang. Naaturan yung kahalan na tuwa masanatin. Magsaga na, hindi magtiyaon. Uning pagsagaan. Sabaw mahagbut, iwan sabaw mapaso. Magkaon man, nain sabaw, biayos. Wala na paso. King kabayaan sinambuk, subay paso. Na may taway na paso. Nag-atod, nagkita, nagkatawa, naglami-lami. Kaya lupahanin niya. Wala takunu kalladina nasullah. Ay kamu simingud mga sila nalupa nagtuhan. Di akaruning kabayaan sintuhan. Way rangi magtupatuhan. Sa amin di manumtum patuhan, siya inalupa sing karayawan pabaran niya. Inallahu ta'ala rin magkarunahan karayawan din kato tanin. Aturayan mga tuwa. Na, inupat na sabot yan to. Imaratul qalb. Ipagparayaw sinatay. Hantara tanyo magkahi. Hantara tanyo iwan sintuhan tanyo. Apabila rimayaw biya turagbus. Parayaw sinallahu ta'ala. Marikato. Hantara na to magkahi. Amo yan mga kakasi. In kabayaan kato tanyo. Yamalan na yan. Sin bariman usog. Iwan bariman bagay. Mga anak po. Wasiyatul ab liibni. Bangkilon na mo kaniyun wasihat sin ama hana. Sama sa nato ini. Magtaksil tiyak sili.
Marayaw long na wala kaya ninisiyatan sin ama. May kanina ma ni Haji. Kaya ba naman, marayaw long na wala kaya ginuan sin ama. May kalong ni ama ni Apuro. Ayaw magbihad. Intiap-tiap din katutan yung nagpatumtum sa ganapan na. Unang wasihat sin ama paanak. Wasihat harwa. Mana sinwasihat ini pag-advise. Pagpatumtum sa babang haummul, imakauna ama. Pangbitaw na ummul, maummulin ama. Kaway pagbista haummul, hisiu-siu, in nakasulating gantaan niya, ada kala makaunin ama, ada kala makaunin anak. Kaya kinaumbagay-bagay na mo. Awapatin anak. Kinaki sinama magligo man. Ando isablongin anak ko ini. Pang kitaw na umula ko'y malaas dahil kaniya. Kaya ito na miyuna. Dahil nga sa babian. Tuway danundaran. In pagpatumtum sinama paanak. Aula-aula yari nakita niyo hamasa. Amin beta sinallahu ta'ala. Kasuratul Baqarah. Walan tarda angkal Yahudo, walan Nasara, hatta tattabi'a millatahum. Di humudungin Yahudi wan Nasara, sehingga di nakita niyo mag-aarami-arami. Ito nakita niyo kanila, nakita niyo sinagdat nila, nakita niyo simpalangay nila. Ano yan mga tuan? Sehingga tinggalan na si manusia impang Hindu sinakaman niya. Na, uno yan. Number 1. In wasihat sin ama anak. Ya bunay. Unzur ila daril akhirah. Aturalaw niya marayaw inadlaw akhirat. May pangasubo, kakitaan mo. Wa'amalu li'ajliha. Na, wang mo kakitaan na inadlaw akhirat, pagsadya kaurahon hinang paadlaw yan. Siya dunya ini bikin tao, magsadya rahon pahigaddakat, magsadya rahon papagtiaunan, magsadya rahon papagturulan. Nagsadya. Pang nato masadya, hindi hato ragbos. Antara na to, kakuyakan antara, singkitan yung pakaniya. Di hipapalo pa, sinallahu ta'ala. Tungubulun niya, inhambu kinang puhad pababa, in pataat. Lipatun makapitong gatos, inhad niya, kaiwanan, way na piyasakop kay mo sinallahu ta'ala. Wallahu wasi'un alim. Amad tutuan yung beta sin ama hana. Unzur ila daril akhirah. Wala tanzur ila darid dunya. Aturain susungon mo. Ay nakaw mag-atod sintekulan mo. Maita, mawa kita'y bandi. Aon datungan sing kamatay bigla. Way siya nasakit. Way siya naununo. Aon nagdugtol ito hadto. Kaya sinuayron breaking sa sakatan niya. Patay narugtol, patay rain ng rugtol. Tani yan mga tuwan. Narisad tumabaya siya mabihad turagbos. Sa di matong na. Wa'amalu li'adliha. Tutukihin ang ilaw niya anak. Pang mukakitaan na nadlaw akhirat. Sabab makakuyag, impakuyag sintuan sinadlaw akhirat, bukon makakuyagin dunya. Amat to ko pataas buod, laulun da ko pataas, laulun da ko pagludlud. Amat to ko mamaygo, na maygo ko maputi ka, paguhin mo itong ka. At to ko mamaygo, wala nagbubustak-bustak yung pais mo, paguhin mo bustak. Nadlaw ka na kanaway.
Amo adto'y makaibog. Nabukon isablong muri na magpaygo hindi. Pamaygo kaw haatulan. Di kamay nusan ing karayawan mo. Usbutul haqqi wal adl ala anfusikum. Kunin beta niya, patutugain atay mo, patutugain suara mo, patutugain pituanggaw tabaran mo. Hinang kabayaan sin Allah Ta'ala. Aula tapirikatan sin kasabar. Pang sadyang kasabar sin tao, di siya mamung pangkal. Pang sadyang kasabar sin tao, di siya umatod si mangi. Naigman ng kasabar, iwira ko lang na nakatod. Kukun ko na lang na riyong dunga. Kuratuan. Kaunin beta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magbalik kita niyo pa. Inna syarra dawabi inda Allah. Karuna tuding sangi ni syarrun. Pinembeta sin Tuhan syarrun mataod. Tungod pa tao ini ayat. Tungod pa tao yadtuin ayat mataod. Suratul Bayyinah. Innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nar jahannam ulaika hum syarrul bariyah. Sabunal tuod parman sin Tuhan. Insang ni manusia. Muna yung mga sila nasabot yan. Syarrul bariyah. May ta ka umatod si mangi. May ta ka umakig si mangi. Yari makataabit kay mo pamarayaw. May tabukon mo harap na ito. Di mabayay saitan. Lauguyan na mo majmain. Tampanan na mo kaunahan. Tampanan na mo hakiran. Tampanan na mo pakid palawa. Intay ko hawiran. Ang pakauri makalaot magtupahinang. Karidaan sintuhan. Inhambuok hangpu. Inhambuok makapitong gatos. Inhambuok wallahu wasi'un alim. Aturayan mga to. Naisiyuin mangi magpanaw hababaw singgumi. Tudyo pa darat sintuhan. Kautuan. Kaya din in lupa nila. Sintaw yan. Maitong. Mapandaat mataas. Bukon. As-summul bukmul lazina la yakilun. Amin yun kanila indua sipat. Pulatim mata. Jadi umatud simbuna. Inaturun mangi. Bukon bisuin tainga. Indungugun mangi. Bukon siya umaw. Sa imbis sarahun niya. Kampay sa umaw, marang bisar. Amo yadto mga tuhan, dahil nga sabab yan, yadto kawiyay ta suratul Baqarah. Summul bukmul ladina layan. Puta, bisu, umaw. Puta ka sa bunalan. Umaw ka sa bunalan. Bisu ka sa bunalan. Dahabukon bunar, isuhunin mata. Mamakmus, wala palang na natalos. Kita unta, dungugunta. Inna syarrad dawa. Insangingi, magpanaw hababaw singgumi. Amo na yung nasabot yato. Waliyadu billah. Imbar iman. Faida marru billahi marru kirama. Pangawang ganta makamumula. Na sila madto. May ta sila turi na madto, kaya agpangan si malaikat rahmat. Mangita, miyanaw siya rin habayin, security niya malaikat. Tungtungon na to, mga tuan. Pabila kita numiyanaw ring habay. Iniat na to, imaksud na to, inangan-angan na to, harat na to, pakabayaan si Tuhan. Inimiwan kayong malaikat. Dahil kami anaw kau sambil kau makabalik. Sambil kau matung.
apabila siya miyanaw. Maksud niya, pagkabayaan niya, atul siya sin nafsu niya, atul siya sin hawa nafsu niya, sin syahwat niya, atul siya sin pangdungog niya, nangdul siya sin pangita niya, atul siya sin akal niya, imyarad ka niya, insecurity niya, iblis, sa pagnakuran ni iblis, iwan sin sundalun niya. Sundalun niya yung kamatauran babae. Turan yung mga tuwa. Yan. Na. Uno beta sin ama iniha anak. Usbut alat sabar. Patutuga inatay mo hakasabar. Ingkatan problema rin na mahalulay. Di na mahalulay sin tao. Di na mahalulay sin sin. Di na mahalulay sin kawasa. Di na mahalulay sin katantad. Ang paghalulayhan kasabar. Ang paghalulayhan itukbal mo na. Ang kabuhi mo. Ibang kamatay mo patuhan. Ini kahalulayhan. Mangandul na ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ikaw mangandul. Hanapso mo ibang sahwat mo. Sipukon ka. Ha? Namura-murahan mga anak ka po. Pangmayan kita niyo, mataayon na kabayaan sin Tuhan. Makaagad kita niyo mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiutugan nila in sunnat na hinang sinag. Indasyo sila yan, ya'lamun al-haq. Amin ingat nila yung kasabunalan. وَيَتَّبِعُونَ الْحَقِّ Iwan amod tiniakat nila, iamalan nila. وَيَرْحَمُونَ الْخَلْقِ Iwan malasa sila pagkahin nila. Iwan nakatan piapanjarin sila Allah Ta'ala. Na murah-murahan mga anak kapwa tiranan. May abot nin waktu na mo. Salam doa. Katan. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala. At-tawfiq wa sadad. وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين